Kuro Mu Te Sen Ghana fo bi akyere wadwene ewo dwumadi oh Kuro Mu de anya kra ye wu akomu kuya ya nto hwe obi aniska munga nche ko fa de say ye wu omre ye sika ne evandidi aye sa de afi wode ye nkoni ye abane ye ntoma ne biem ya resign akomu kuya ya nto de ya pe water so suya first ya bank pe water drinki ya toni ya to ya say ya nto hwe ya nto hwe ma nte ko fa de ma hwe ne ye wu Ghana ye wu Ghana say Ghana ya basa amen yo Ghana my they blow I go for the shoe consume my car cra pass the phone scan full car na boy dey ye ma me ne ma pe mu kwa tonsuo obi atu tonsuo enter Ghana my omu boy na su dey because my na ble station 24 kwa mu nya bi ko enko shoe ko he omu to ade Adam ya me nyanum no kranie Kuro Mu enye ye yi amanwasam to nchen a still Kuro Mu enye adenche me si Kuro Mu nye embra ne beto aba emfie mienu ne miensa ne ensia atwam ye beto aba na me gina Ghana ha circle ha na me gina eto kenke 1 city esan to nam 2 cities ene me kuta 10 cities kwa menye kenke ne nam kra ntumi ntondi Ghana ni ba me kuta awabra aburo ene enche na me na free Ghana ha e kuta 10 cities kwa ntumi enye aduane entondi me ya mpipi ni pia me da mansam eto nchen de adu ne de enye say na Adom kwa anase we Ghana ni bia ntu ne hu so no mboa because de adu no say ya amanwasam a ebedi baabi no ye nyina ho be kire yen because aban no on first come machine botom ni na ejame no mienu ye so enti mesra be ya Ghana ni mebe aso man ho mode so be na afom de na Ghana kona ni because yensom ye ni nimpa sese ade na Adom ye hu ne ode o man ode ko me ne ye me ya say ye school na wa say na ma ye ma no wa say school na ma he aka school na ba ko no ye ma akuni sika won say untumi nya free education ka cha say untumi nya free education no first ye maami mu wo de ye ma ye de ko free education bia no obi atumi de ne ba ko wo batumi afo so enye say wo de sika ne ba ko say mo say spread this was school for ba say 1 month 3 weeks say 3 months and some kwara na ko school na kwara bi wona ni tight say me a obeda no we hu ade say ye ntohwe o man ye nto isa nam nantwinam ye twen 10 series wo ko to tuna ye say 10 series na say okita ma ba 5 6 wo ba ye da to na mama o say omowe ti say didi kra ye na sem na kra ye tumi nto ye say ho ye nyama nti na Adom ye sia na Adom ye sia na o mo ye nyama ne bo no wadada he ya to abana ma na wi a aba no ye say ya to obi ase yo no to ma no na Adom ye sia say ya ntohwe ya mo bro ade pe ba bi didi ye ko botre ye dwane ni miye ye ko to dwane ye say ye nti 5 cedi yenti say isa na mi didi ye mi ye ba ye fa na me na me ha no nti ya say ya bla pa ya bla you want 50 pesos no nipa bebre ntumi nto enti na Adom wanti su wanti nyama bebre su petrol wanti su ya bradodo ya banu ko school 2 man na obetra fie 2 man na asako ade yes ka kura ni krom de abedi kura da na asem enkola betra fie 2 months ade nte obia pese ni hu ntonu abaye ba betu ye numu bi ye ntu aba ne bio ya jaitu oh mommy pocho Kuro Mu de nyama blenta esi sufo fro no mommy Kuro Mu de ye bre biti say ya sora na pakura na ebedi kura de omo aso na pen for omo hwe say ya me de me ye adwuma ya basre ye adwuma de ye hwe young boy 25 years 20 years na de ye baby kura yenda ye adwuma papa de ye yes adwuma wie obi wa odimate obi wa we jana ma me wo fie ekurase wa ba Kuro Mu onye adwuma ye young boy like 15 years onye adwuma ye in fa na obada dia na obedi dia na obedware baby a wo no Kuro Mu Te Sen